I dobrodošli u zadnji nastavak pravljenja RPG igrice. Znači, ome dijelu ću završiti komplet igricu i vama je dati da je isprobate. I evo nas, znači, tamo gdje smo stali. Zadnji put smo, znači, došli do pećine. Jel? I trebamo izaći na drugi otok. Pravimo ovo. Ja mislim da je u redu. Znači, kad se borimo protiv ovih šiši miši, izlazimo na otok. Znači, ovo je kompletan otok koji postoji. Znači, ovo da odaljim. Evo, izgleda kao mrtvačka glava, lobanja. Ako neko vidi, ako ne vidi, briga me. I znači, izaćete iz pećine, ovdje, a ovo vam je selo, dobrih indijanaca. To je, znači, ovo. Ja sam napravio njih par. Ako vi naravno želite, možete detaljno, praviti. Ovdje se, znači, u ovoj velikoj kući nalazi se poglavica koji se zove Tuku. On će sjediti na tronu. I, znači, kao što vidite, drugi sprat je ovdje, moći ćemo spavati. Prvom spratu ovo je kuhinja, tu ćemo jesti. Naravno, nema ništa, ali napravit ćemo, da može jesti. I, znači, stvar je, kad izađemo, na otok, znači, plan je kad izađemo, iz pećine, da dođemo, na prvo selo i imat ćemo prvu misiju, znači, da nam Tuku zamoli za pomoć, da dovedemo njegovu ćerku, koja je zarobljena u ovim, nevoljastim indijancima, kanibalima. Znači, ona se nalazi ovdje. Šator, evo je ovdje. Naravno, napravit ćemo da pričamo s njom, da otvorimo vrata. Napravit ćemo još glavnog ovdje, sad ćemo se protiv njega boriti. I naravno, kad je dovedemo, tati, on će nam ponuditi da nastavimo igricu igrati, da istražujemo ili da završimo čitavu igru. I to je to. Za sada. I znači da počnemo to praviti. Prvo što ćemo uraditi, staviti poglavicu Tuku na svoj tron. Znači, poglavica Tuku, evo ga, Tuku. Apply. Dobro. Sjedi na tronu. Znači, kad dođemo, svi će moći pričati. Znači, kliknemo na njega i naravno predstavimo se prvo. Znači, idemo. Dobar dan, moje ime je. Znači, idemo sad kosu crtu, N kao name, srednja zagrada i broj 1. Znači, koji god ime ukucate na početku, mjesto ovog koda će vam pokazati to ime. I još da bude bolje, stavit ćemo color, srednju i vamo, naravno, isto to, ali 0. Sad ćemo vidjeti, znači, koja je boja. Ja mislim da je 17. Ako se sjećam, 17 je žuta boja. Moje ime je bla bla bla. Već sam par dana sam na otoku. Znači, ovu liniju ne smijete prijeći. Kao što vidjet ćete,
je žuta boja. Znači, ako pređete liniju, neće se moći pročitati. Znači, uvijek do linije i dole. Vidite, sad je bolje. Poglavica odgovara. Šuga puga, tuku tuku. Dobrodošao na naš otok. Ja sam Poglavica, tuku tuku. Žao mi je, ali mi ne koristimo telefon. Ali mogu ti pomoći ako ti meni pomogneš. Znači, to je odgovor. Sad idemo, znači, odgovaramo mi. Šta god, samo da odim sa ovog otoka. Sad, znači, Poglavica odgovara, to je tuku tuku. Znači, drago mu je što ste pristali na sve, da se vratite kući. Znači, sjajno. Prije par dana odveli smo kćer. Ako je uspiješ vratiti, ja ću ti pomoći da se vratiš kući. I naravno vi odgovarate, u stvari, ne odgovarate ništa, nego imate, sad, izbor, šta ćete reći. Znači, u redu, pomoći ću vam. I, naravno, drugi je choice, izbor je nema teorije. Znači, ako pristajete da, super, opet, super, super, znači super, evo ti moje oružje, susjedi su veoma opasni. Znači, dat će vam oružje, weapon, ajde mač. A za izbor nema teorije, bit će ljut, naravno. Je slaš. Znači idemo to i naravno idemo game over. Plu, plu, plu. Znači game over ako odbijete da spasite njegovu kćer, ako pristanete dat će vam oružje. I to tako. Sad ćemo ovdje staviti cell switch, new event, opet tuku tuku, tuku tuku i cell switcha. Sad imamo zadatak da dođemo u ovaj kamp. Naravno nećemo se boriti sad protiv nikoga ovdje, ali u šator ćemo, znači ga uniđemo. Napad će nas glavni, koji će izgledati isto kao i ostali. Znači idemo, kad vi dođete ovdje, on će 2 koraka napraviti. Znači boss. Znači boss, čovjek pravo. Idemo, u stvari, ovo ćemo staviti event. Movement, idemo boss, down, 2 put down i to je to. Down, a iznad ćemo
Hmm. Iznad ćemo boss light, ne light, ja, light bulb, silence, anger, sad ćemo ovo autoran i znači battle processing, kanibal i znači dok smo ovdje sad ću namjestiti znači borba da bude u stranu, znači ne ono klasično što ste malo previdjeli, odnosno što ste vidjeli u prethodnim klipoma, ova će biti drugačiji, znači idemo enemy, ovo nam je neprijatelj, troops, kanibal, vidite sa strane stoji, vi ćete biti ovdje i tako. Znači ako ga pobjedite ide na sell switch, stvarno ne sell switch, ne switch kanibal, što je boss, znači boss, switch je boss, new, new switch boss, znači nema eventa, a on je ovdje new event, odnosno new page boss, i znači ako ga pobjedite nema ga. U stvari napravit ćemo još jedan item, 31. item, ključ, katanac, ključ, key, i naravno znači ako ga pobjedite on će baciti item ključ i moći ćete naravno ključati ovdje. Prvo sjema to, direction fix, ovdje otključaj vrata, otključaj naravno ne, kad se otključa daj ton lock, simili, knock key, i idemo znači na sell switch, otključano i new page, otključano, i ovdje naravno idemo new page, otključano, naravno kada se otključa da još jedan sound, door, evo ga, door, no, može ovo, nema ništa specijalno, i to je to, da idemo. I ovdje će znači biti fade out, čekaj sekundu, teleportiraj se, znači transfer player to sprat 1, ovdje, okrenut up,
to, a prije svega ćemo napraviti switch spašena i naravno idemo na sprat ovdje, stavit ćemo ovdje new event, switch je spašena, a ovdje ćemo staviti new kako stoji. I naravno ako je event, stvarno pitat će nas jesi li je doveo. Stvari neće biti ovdje, ovdje. Tuku. Jesi li je doveo. Joves. Jesam. Nisam. Nisam. Ja naviku ne stavljati pa. Znači nisam. I znači njegova reakcija. Ako je spasiš, ideš kući. Ako ja jesam, onda u stvari ako je switch spašena, za naradu ideš kući. Ili možeš ostati ovdje, kod nas. Daje nam dva izbora. Sad izbor je choice. Zadnji izbor koji ćemo napraviti. Idemo kući i ostajemo ovdje. Znači ako kaže idem kući, naravno open screen menu, znači početak igre, a ostajemo ovdje naravno. Ide se na cell switch, new event, tuku, gdje je tuku, cell switch, a mislim B treba je biti, ja, B, nije A, znači cell switch B. I tako, znači, završili smo misiju. Naravno idemo u kuhinju ovdje, ima ribe, jel, kokoš, riba u tanjiru. Sad ćemo tamo staviti direkcion, same as karakter. I naravno HP player stoja. Ovo ćemo copy, paste, znači kad jede to. I ja mislim da je to. Evo da isprobam. I znači prvo što ćemo napraviti je napraviti kopije i item pravljenje i idemo napraviti kopije. Pošto smo ovo prošli put sve testirali, vraćamo cheat, brod, i idemo znači tamo gdje smo stali. I znači došli smo na otok pećina, ali prije još ne idemo u pećinu, idemo još jedan cheat, je skill, ima karakter
puno skillova. Ja. Ali pošto imamo ovoliko skilla, idemo dalje. Vrata su zatvorena. Vidite, sad idu šišmiši lete. Mi ćemo nekako izbjeći. Ali nam ne da ovdje. Da ga napadnemo. Evo vidite, po strane je borba. Ali on ima ide, pošto imamo još skill. Jel? On je gore za štopo. Ajde, Max, ajde. Idemo. Gotovo. Ovo znači cheat koristim da ne bi igrao dosta. I onda znači na otoku. Drugom. Idemo. Sad problem mjesto. Ali ne veze. Sad ću mi to popraviti. I evo ga, znači, sad smo popravili to. Sad je dan. I evo ga, znači, sad smo u selu. Naravno, oni neće ništa pričati, nismo stavili. A to ćete vi imati, kad budete igrali, bit će sve gotovo. I, naravno, ja sam pogriješio put. Idemo ovim putem. Unišli smo kod Tukua. Sad s njim pričamo. Evo vidite, ja sam na početku stavio svoje ime. I moje ime je očitano. Evo sad, nema teorije, ili pomoći. Ako ovdje nema teorije, bit će game over. Ako u redu, super. Znači, sad imamo weapon match, koji je vjerovatno bolji od koplja. Kako nije. I naravno, pošto vidite, malo imamo HP, idemo u kuhinju. Posto nabivamo. Jedemo. Dosta, ajde. Idemo, znači, da spasimo Pipija. Gdje smo utra? Shit. Gdje izlaze ovdje? Evo ga. Idemo sad drugi kamp. Evo, loših indijanaca. Naravno, i vi ćete se morat borit kad bude igrica gotova. Ulazimo ovdje. Ljut! Borba! Ali ja idem zamahim. Pošto imam cheat, naravno. Ključ je nađen. Ne izlazi. Znači, u redu je. Evo Pipija. Item. Key. Okućaj. I idemo. Da, idemo. Fade out. Fade in. Da li sam fade in Bože stavio? Ništa, idemo popraviti to. Idemo opet, da spasimo Pipija. Naravno, pogledajte na ljud, napada nas. Mi se moramo boriti. Opet radimo cheat, ali vi nećete imati cheat, vi ćete morati se znojiti dok dođete do ovoga dijela. Znači, imamo ključ, okućamo to. I sad, normalno, to je to. Sad, jesi je doveo? Jesam, super, hvala ti. Za nagradu ideš kući. Ili možeš ostati toliko od nas.
da li idemo kući ili ostajem. Znači, naravno, ako ostanem, nastavljamo igrati. Da istražimo ostale dijelove otoka. Ako idemo kući, znači javljat će nas na meni. I znači idemo kući. I evo ga, znači tu smo završili igricu. Naravno možete vi dodati kredit na kraju. I to je to. Nadam se da je to. Naravno ja ću još neke dijelove popraviti, dodati neke, da vama bude interesantno. Da možete igrati, I to je to, znači ovdje završavamo ovu epizodu, odnosno čitav serijal. Počeli smo praviti igricu, završili smo je. I to je to. Na kraju vam mogu samo reći like, subscribe i zvonce. A mi se vidimo u idućem klipu koji dolazi posle ovoga, a to jeste, pogledajte plan pa ćete vidjeti koji.